Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Saibor lang warba ubudi executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ulaong pa ulawan ra ya kamang tingka nagbunta usnam arhajar arpusan arpundrio kalong benum penut ka ya kapisa jong council. Habekran beginong thok khobor hadian balawai ke dorbar mang tingka ula pensyai halor ke jingkuno unong yalam kaliang persya uba Titos Khan bakamdon ke kendon ban khang kumta ke executive committee ke haban le nagbenta ke jingya jong kam. Kani gijing pensyai uba Saibor lang ke hadian bagi MDC kaliang persya kila mi jenda na yeng dorbar namar ki persya ya kamang tingka ke balawan ra lang ya kamang tingka benrap hendai ki kwa badai ban menjur shwa ya kamang tingka ke bapura jong usnam arhajar arpesan arpundrio. Nakaling ding ka isi gi wanak mat ki paro masuk kebor hadian ka even foldi mo yung jam kasi ka digasi ka baning kong je na padorbar mat kila dan to ki jinjam ka jin work out ka dia tanya ki lagi tai ka beti bat budget nga suka banong to komni di watch map hi pek ma hadian ki jo ki arli ka dorbar kasin ka baning kong jo ka dorbar balong ha umnai March kadon ka drama on the first day itself kadon ka drama akaban nakalang jong u nonam kala to lawara ya ketu ke jeng paman ra ka isi ka di boy jeng khat no jong misi barium jong so rama kadon ka drama mataru kasnya ka first day kadon yang ka drama ka bedai bat ka jeng object joki banon ra ya kini ka budget speech denrai ni ko apno ngani ka por ba nakalang jong ka isi tam ya bawon ra ini ka budget kam chimla don kanu kanu ka maki keno maki mo mangi thu banyalam bakala mangi thu ban le ka kam dong ka ande kala pek ma nembe karbonon ra ka budget ke chule tang da pro komse mo ka chulong tang itu ibenta mo ba prio ta kahat ya ka ba kam judon kahat ke por ko man suwa ten rei ka chong ka ding start ka isi mo ka chong ka ding start ka isi ka chong ka ding start ka finance department man bu yaki han khang ba kanam dan kanu ka jingta akabedai ba ka jingtikam ka jingi ka jingklo sab kabedi ba ka council ka jungi ba nga phi baro phi medan mene ha po ingdarbar ma hadi bala work out lo deki option phi du kina mi lak sabar ha ka por ba puli u ia finance ya ka budget ketika sin ka ban mingkong ketika sin ban kong kadon ka budget speech ru bana kalian jaka isi kadon ka budget speech bahkan wan rakno ya ka recruitment committee mo ketika di ka promise kadang ka budget speech bangin pencai kam no shen ya kan diru ya ka recruitment committee dan setiap kemudian ki member ki procedure jong kan ka recruitment committee ka baar pat ketika sin ka baning kong ka ba nakalian jong ka isi kadon ka budget ru ba ya kan ka trading license gading print ya ki trading license kan de show ka ba aiwa shaki way ndai kan le hi da ka department setiap balai ni syamhi bahkan print hi ka isi ani ka department ya ka trading license baru sikata kini ki isi ki beradab ya ka trading license ka renewal ya ka trading license ka renewal jo ka trading license ka song khatsan spa ka wei tang ban print sangap bagi ni mo tang ban print ya baru ke jinton kam ban check ki dokumen ban check ya baru ke jinton kam lale ada ki staff jo ka district council tang ban print ya ka renewal ya ka trading license ka badi khatsan spa tang ka khalai spa la yo ya kibriu ke basu outsource komot kila bade ke rusimat dan menon ngiptep kini ki ba outsource ki yo khat aspa ke district council ke yo tang laisma kila man bedor pi kata tang man print ya ka trading license ke babun ki kam le de kinong trai joka department komot joka department palara nyila ban le kam tara nyila ban chimti hi mangi lamba jong ka trade department ban print hi kini ke trading license kan kentiu ya ka revenue jong ka district council sya komba 104 lakh sistem mundur fi 104 lakh sistem kan kiu ka revenue jong ka district council nang nakadaw mangi simtihi ban prinno ya ki trading license ya ka babaro sikata asu aiwa sikiru simet ini sikap panikta nang ta ka ba aru so kaman sibut ba nakalan jong finance bat ki officer kilawan ra tani ka di ka surplus budget ka bambut babon ka jengmi ya ka jeng pelut mo kani kami di namaram nakaliang jongi ngi bakum dan ukasi basang jo kasi nila penduna yigit khat jongki stip ka member ka bangot i duna nangta nila wemut ya baru ki komiti kemudian ka isi ke barem ki thong ki komiti ke bam sotu so house don chairman don secretary don ki member ki bayo honorarium tip su ka jeng pelut Barkanil lama ini jingle bari jingi mangila wemlut i baro ki komiti ki balong unnecessary ki bam dan kam than anyo tangki katukan ki komiti ki badan kam
kala bangin penkunai ya kejing pengi kisah jungi ka district council balingi kunai bangi sotu baka district council jungi ka financial position ni kata jeng sa kalong kam da de ka bakanya tu kata mo in finance sebatai ba ki kata gile kini khnang ba kanam don kono kerjing kata aya ka council ba kham tam ya kinong trai jong ka council aku apa tu EP ni bagi don ki casual ge jungi inong trai casual ki ba thong na ki na ki snam ki ba dap ki ba ka tulap jungi kalong tang sana jar si benai atau mengingin peluk put saya kata kepisah. Inam sosan si ikini nak try beri. Kiba wan try man nakasni. Simna ibat kiyo tang sanja. Ningi tang kata kacung perkhat tang ila dengi perkhat ru nang kata kinang try jok jok. Jadi kata orang gelek ban kunai ya ka jeng pelut kujungi bat lembah jok ni ka. Badia belara ya finance ru nyirala ban ya kumta. Tengi pen pa kajung sosi mo mende kladon kajung ong tu no kamta be onong gelan ya tei umba. Pino man nyalam bakla man ra ka budget ka bamsai. Ka sai kene ka budget. Boleh kam sai. Nilo rakyat tu kehat antu kenang ba kita bakin syai nyam sumdan kana kana kapan puri mo kam sumdan kana kapan puri te kata ka jinglong illegal galang legal ai ki besok kita boleh hari ni snoba ka dehi ka babe ya ka ba kum ka house ina panyata te nam kata ba si finance sebatai bai pi ka jing wan rakyat ni ka ba dan lang rangkat bat ngi kan ya kamera but kumbala ong EM development jong ngi ka isi ka jong ina do ba kastang ban sim ya ka senjam ban don po kan ka yeng ka badan buram ru ngi na persyang ban pej ban kmi benya ben paben kat ka bangila na ka banta ban wanra nang kong ya ka ta ka bangi ong ka jing baik ke jing renti ha kirukom jong jing penyat kam fer but nakatakadaw ba kipor kila nang yat naka way ka banay sa way ka banay haga ba manta ngipoy sa kani ka banta ka bangidan ya kani ka session ban pendia chakmat ka bade kani ka mang tengka ka jongi hadin ka cingya perkhat bania ka cingya syong bahan ka banta ka mlaban pej bania kumbangilaong bangin pelut kai penserwa kai na ka banta kipisa jong council kadai kata ka bangi wanra ngi frame ya kaneka budget ka jongi ya ka bangi wanra kaneka sngi lang baka budget speech ka jonga but kaneka ju ka budget speech ka ba ngi wanra mata sngi kadai ka ju ka ba beteng ya ka thong ka jong ka isi ka bangi la kren na du manchwa kata ka long ban yele kat bala ban tengkai ya ka jing penlut phot ki bom sok khaw ban pen baha ban pen bej ikir kom ya troikam apo kaneka council ga jungi bada ka juk por ban ya rengkat kat kum ka jinglong jingman juk kaneka juk ka ba ngimla kiar ya kita ke jingkela ke bawan leng ba ka science and technology ka bangin hapan ya rengkat ngimla ban mon syue sa sedien te kata ka di ka thong ka ba khmat ka ba ngi wanra ya kaneka budget ka jungi bada kaneka jingmang ka tengka ka jungi mentaru na ka banta kani ka budget habarok hot ki department ru kadai bet specifically along ban poi sya kata ka thong ka bangyang nut ho ya menta ngimla banong bang ngin la ya kata ban pendap ya ka kadang simpor rei kalenti ka bangin ya namar ngisim ya kani ka wai bala dangim sedang menta ka jingkeli ka long lanungin sedang den ta ka daw step ibarit ya wada preng ka jinglong ka jungi ka ba kumbong yam finance yam development mene ba ngimlong financially sound hadu kata ringi persyang banile kat bala na ka banta ban penbit penbiang ya ki cingdon kam ki department fair ga jungi bat kerpang ka long ba kanam numi kum kino ki banjia halin habut kum achia siki way pat council ya ka ba kan long isaj met la ka long kata kom kita ki banta ke ba na kadang ga jungi wanra ka ka budget tosing Katu ko sa head supplementary expenditure so ba nagalam galing po siya kuno magalang ilig ka to so pia ka bidai ba to ko sub head ka ba nakalang chong i LO manero ila ong bakalong ilakal ila kaliru da ka ikar rule piwanra ya kan ga sub head nge kicha king sisa kamdon hira kan ka rule ka bakhang yang ngiro ban le kiai ki bala do cucial do mansyar ka isila ka sangban kaman wara igino sub head ki batmai ka hab iban le kam ta ka jingya chung kam ti ini benta sub head ibang ibu ya kata ka supplementary expenditure ro ka bang ibu kanang specifically ben na ka benta araja arpusan
kalong betik kum ka cing benta bala dakat don kan no kono ka kis ka ba arais na ka benta ban penlut ya ka benta ka bari ban penlut in haban sim na itu ibenta kan dia ngatra ka syai kata kam dai kai na marla da cia ba ka don kan no ka khep ka ba ngi haban penlut la dangim don lepa ka ba ngila mang na kan na ingin penlut kata ka digi cingkeli tadai halor ita ngi suan ra itu supplementary expenditure bahkan long lepa hagasip site na ka benta cungi hadin buat Itu supplementary expenditure dari purpose juga serve nanti gini gini tray konsen pemeliharaan menehau problem. Kita rendah mentah baik aja. kan dai na humta kata berlesil lan kam lam ta kiwe dengan sepet ketum kucing dawa cung ka kam Pak saya, kum ka jing ong jong hello Pak Titas. Iong hawa pi hai po house root pila ong ba kamdan ka jing khang ban ra ya. Ka supplementary. Andai Pak Titas pa ong ba kat kum ka rule sis ba kat wei. Kelakan sai pa ba om la ban ra. Ya kena ka supplementary kapo ka full budget. Andai la ban ra hadir. Cuma full budget. Hadir pada muncul Dari ban ra. piye ke jing syak Bakaru si sepakat way kelakang lupa bom lah banara supplementary apa ke full budget. piye ke jing sisya kan ne ka ditang ka sop head ke bengawan ra kam dai ka balong in violation ya kan ka rule sis pakat we ru ka ditang ka sop head ka bak isi kala banwan ra kam dai in violation cung ka ta ka rule sis pakat we Bila berbatai banyak ini kamu juga nih ke rule 1114. kan ne ka rule 111 ka dai be ka bakren chapang ka supplementary demand ke bikong lada kan no ka kis ka arais hadin chung ka budget ka ba hadin bala mang apa ka budget ru la sem badang don kam extra ka jing don kam ka ba mi hadin ka ba mut ka isi kan sawanra ya kata hapo ka house bandon kata ka supplementary demand kat kum ka rule sis pakat we Kira kan bagi kata buat off account. Kabamut kan ni ka supplementary expenditure ka dai ka balang ka budget te. Kambot mangi bhangi bu ya kini ngino man rasu ya ka SD. Ya ka supplementary demand wi. Ka sispa kadwe ka keren ya ka supplementary demand kambot. Ada bangi man rasu ya ka SD ni bu ba ka tama kidan hok man kan kan rei haka schedule ka dandan be ka SD kidan ki commission rei kan dia ka supplementary expenditure ka dai be ka wen ki so ba ko na po akat kambal ong ni yan kamban jeso e ba kata ka supplementary demand kan. Kemudian mo ang kikyo lambak ka kiro lambak lagi nya bakom ta hi ikan jaga sepakat we kami semua akan be supplementary demand Iya isi berada usia menjuara PTM cuma buat assembly room semester dirap PTM ada yang iya nen dia bahasa yang pimpin baru Norway usia menjuara belum isi kan lah belangnya dia boleh itu pilih di mana usia teknologi maka kemudian yang mana rubiang kan wi UCM utilmin tong ada yang fanan somla ti ki wila si ka sarkar bamler minister ko sim kontrak ni ugiam so yang final yo nomor pesangi support yang terbar haji syadi banyak bagi mana terbar kong ai maka kajing pesangi ada bar ma ka kadika prerogative du chairman mo jujur kan yung kadika prerogative du chairman mo ta kam ka ba haji syadi banyak bagi kemat mana kan di gono ta ka kadika prerogative du chairman ni tingi ta ya ka yang apa nya du chairman mo yo kendak ngan suka man al pima Akin iki menai ke pada ki bangi la ya sinti ke isi na kaliang jong ni am ri pe ki building council na kaliang jong ada belum menyala lek ban SPI ki bapul ki project ki bala sinti la kanika ang ada kini ki isi barem kan nyala bagi dan sibul ki project ki bala suki untuk te kum kawai kum tu ka restoran na ba uktim ka ba ka jintai kalau aklor nang ta ya ka tu ka guest house song ti ya po nang po ru na ta ya ka bi ka tourist spot anti apa dia nak clear kabala pelot lagi krur kini ki apisa jaga district council nanta ya ka yin jaga office jaga concern cepo nak steng jalan pe uni ba kalong ke ba itu mek ma ba dia malah pelot lagi krur ki bobon ki project jaga district council la sui untuk tanya kalian jong ni lah apa jeng tak di usia ni ban inspect ki bet mu ketua tim ni lah li thamai ke tu ni kendu ki sinong ma banyak kali menjadi kuno pun petri kamno ini projek nang tak ketua kabupaten nang tiap rem nak kli luka jengtai ka transport kabupaten nak bahan lah sukhang tu kali nyem tuk ka down nak kaliang jong yam jing bari pe ki council jing mun sapan kini pesan ki senong nang tangi ir ban ka gasong tiap nang po aru terus i untuk kalong ka ikai ka ba mo ni hapring po ar balukot ni pesan ban halang baga district council gejungi kanum kini ul gejung pelot kanum dei bersu besar bisa ambil Anta kita sudah deki projek lu kebanyakan dari inspeksi ini sih. Tapi mungkin kita sibuk kita ba
hai pe ipo ri balon kon orang ne ba ka jengi ka duna ba ka revenue ten dai inget le baju kita ru kan itu kan jarap ban yen Penilaian, ka di ban ka revenue ka balong jengi. tum tang kita wat ka ori share mo ori share ni pak jo nak kasih kau ne ke dulu ke balai suya penmang bat ka jeng pelut nak puan action MC ka taru di dan penbaik nang taru sakoi nguka ban ang sing ka puan ba nak kalian jong ke isiru ni nang ye tho nak puan sa state government namang ya yang ba ka DCE hai pe di ba babun ki kam ki ba kum ka konsing ni ba sim ni la nang tho wot ni mung song ni mo ni la tho sa ka state government ban banyak di wat itu ki skill kuma PE beradab ak bade ki local body Bodies. skill ni la ta ba ka state government te habang istik apa kasih kemar kamot kata bagi ganjong tahu pe itu bipi le pendam ya tu DCE kamot kata mau ngilong hapok nya kasih gua mengiri makan mau bakal disengsen ada sensyar mana menurut ngilong hapok kasih gua men bakal ikai gua banginya sim bakal sendol mengyak banyak lembaga kasih gua nanti di tai bangwa percaya gua